Siz Şayan TV kanalında tüyme tapşırığını qaraysiz. Sizning bilan men Rüzel hem biz birinchi qarashga birde beyli bulmagan vakigalar hem faktlar arasında logik ilimtalar o'rnashtirishamiz. Bizning o'yinimizda jing'u uchun yaxshi keyif, muzikal xatir hem albatta tüymelerge tezgina bosu sırala. Bugün bizde qonaqta deb aytib adres tugullarında onlar özlerinde zaman özü biznikiler, Şayan TV'nin yıldızları hem biz onlar bilan tanışa başlayız. Birinci komanda Yaşlar To'xtalishi xabarchisi Naila hem Şayan bolalar alıp barışsa Safina. Bular Şayan TV'nin en kıyık kızları. Naila tilese qaysi so'rovga javob beri. Söz ortidan kisege kirga da mümkün, kirmesga da mümkün. Hem indi nerse hanın her nersege öz fikri var. Hem en oyanışı şul, ol öz fikrin tileysizmi, tileymizsizmi? Baribir aytashak. Şu xatlar Rüzel aytmayindi. Hozir bu qiz jinger deb o'ylarlar. Men ularni oldindan qo'rqitib qo'yam. Safina bit ul hokkey bilan shug'ullana. Haminde ol özünün komandasını yoqlarga da mümkün bütün narsadan. Mana shunday komanda sizga haminde aydagi sizning kundoshlargiz bilan tanisha boshlaylik. Ol da bo'lsa, Yaşlar To'xtalishining olib boruvchisi ersiz, erlan Zulfiya ham kichkina boqshashi topshirig'ini olib boruvchisi Farsil Ziyaddinovning kundashi kelashak, kichkina wunderkind lega yerga yaratuvchi Abel, salamlaymiz sizni. Assalomu alaykum, rahmatulloh. Demak, biz birinchi turga o'xshaymiz. Birinchi tur bizning ekran bilan beylangan ham sizga birinchi turda ekranda chiqqan rasmlardan jirni bilirga kerak bo'lashaq. Ketdik. Narsa ko'ramiz, aytaylik. O, men bilib. Bormi? Ayyi, birinchi fikr bor. Adil, narsalar bor bunda? Shunda quyosh bor aymi? Quyosh. Kishirlar, kabistalar uchun bek foydali bir. Resey bizning narsa. İl bizning. Quyosh. Rossiya flagi. Aybetlab. Men bilem. Javob Aytsam yormaymi? Aydegiz boshdan. Aydegiz quyosh. Bizning bor quyosh. Iya, quyoshli il. Quyoshli il. Kuge oyaz. To'g'rimikan? Gel oyaz. No, jir tigi variant bor deb aytib. Nishik bo'ldi endi aydagi jirga? Quyoshli il bizning jirni ismini bilmayman. Quyoshli il bizning il ko'garning. Gel oyaz. Dalcha Qish ketirsa qish boboy, shisha g'olib. Qish boboy jetmaymi? Mana shu shisha g'olib kelayaz. Yomg'irda, qorida bizga yaqin borada, shunga ko'ra bizga yaqin borada. Yaqin. Afarin. Durust javob. Quyoshli il bizning ham biz haliga muzikani tinglab o'tamiz. Ketirsa qish boboy, shashak olib kelayaz, shashak olib kelayaz. La 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 la. Aferin sizga. Birinchi turning ikkinchi so'rovini o'qishamiz. Ular ilgariroq bo'ldi. Haydagiz qizlar. Bilmadi. Rahmatingiz. Narsalar ko'ryapsiz, aydagiz. Bunda ikki oq qush bor. Ikki oq qushda ikki noskilarda ikki. Bilaman. Ayda. Narsa aydagiz. Irshad To'xtatining jiri. Yara, men aytaman demasaymi? Sening ruxsat bilan. Oqishlar parlab toyana, suvning duqinarina. Aferin sizga, aferin. Demak, 3-so'rovga o'xshaymiz. Hisob haliga 1-ga 1. Qaraymiz ekranga. Bunda ko'kda ko'k, bulutlarda bulutlar. Bu biraz iskirak jiringda.
Deyde söylep qarıgan. Aydegiz, iyi. Belki koşak tıgı basasın da koşak. Anlata diriş cevapka kelip bula. İyi. Bulutlar ağıla. Bu yüze bitindi. Bulutlar. Bulutlar ayım. İyi, bu ne taşı? Yüze. Bulutlar yüze, zenger kukte. Bulutlar yüze, zenger kukte. İyi. Şul yer? Yo, To'xtamiz. buna bitinde biz bir kabul etmiyoruz. Bulutlar güzel zenger kukta. Rebu. Bulutlar Yüze zenger kukta. Bizni bu jirde rizq yurte. Kimde baxit kete, kimde rizq yurte. Tımanda yollar. Bulsun İlmir Kümrü. Elmira Kalimulina, Ümit Yıldızı. Ümit Yıldızı, bulutlar kile, bulutlar kite, kabul etildi sizden. Bu dürüst cevap Qaşağan. Oxşagan, aydegiz sizden de cevapni kabul etdik. Çünkü bu üçüncü so'nggi so'rov ise birga bir. Hozir endi mana kimning dürüstroq bo'lar, shol birinchi turda jinguvchi bo'lashaq. Sizning anglashildi. Nendey mana bu bulutlar? Nendey tusda balki? Oğindi ol. Bilmiyorum bu yerine. Şunlab aytaman. Aydegiz, beylibiz. Oq bulut yüze indi, zenger ko'kdadir indi. Aha. Siz bitinde aytib bitirdingiz. Yo'q, men o yerni bilam endi. Adil bilam Albatta, dedim. har kim bilaydi. No, keyin xatirlamayim. Adil, mana bulutlar kile aymi? Yağmur yağdırı. Hem o yağmur kişilerge, kebistelerge. Sürekli o'xshash. Şunday faydalı. Oq bulutlar. Yüze. Zenger ko'kda. Zenger. Shunday Keyin xatirlamayim. Lekin biz onu olag'ini qabul eta olmaymiz. Ish, Yo'q. 2 1 Men soatni bilmayman. Bilmayman bu yerni. bunday medlar. Layqına bir turamiz. Bilasizmi bu yerni? Men bilam salavatni. ile kolası. Anladım. Cemaat ne için size cevapla bilmediniz? Yaş ömürler bik düzüte, yaş kiyinşek ile kolası değiller. Siz bitinde yaşlar to'xtalışı, siz bitmenge yaş. İkinci turga biz aliga birga bir hisob bilan ko'shamiz. Hem ikinci turga bütün qatnashuvchilar da borib yetishak. Ishoning'iz. İkinci tur ortdan olg'a, shiqtim orqali ko'pir deb atala. Bunda endi biz jırlarni, mashhur jırlarni aylantirdik de kirisin mana sizga tinglatashaqmiz. Siz haligi jırning originalini aytirga tegish bo'lasiz. Albatta tuymalarga bosuv bo'yicha shulay. Dirish javobga 1 ball, 5 so'rov sizni kutashak. Ham endi biz boshlaymiz. Tinglaymiz birinchi kompozitsiyani. Hop, stop. İyi. Erdet var. Yok da. Dert var idi, keyin uramlar tar idi. Yigitlarga shiyber qizlar par idi. Yaşa to'xtalishning zastavkasi. Tug'ileymi? Yo'q, no. O'xshagan. Yasha to'xtalishning zastavkasi ikkinchi. Hozir ilik edi u. Yo'q. Onsida tug'il. Onda narsa? Dert var diye ishlar to'lishning zastavkasi bo'ldimi? Yo'q. Aydagiz so'g'ishig'iz. Belki bo'lgandi. Yo'q, Hozirmi? Bo'lmadi. Men hozir bo'lmadi. Javob qabul etildi. Siz bormi birinchi? Bor, bizda bosamiz. Sizda bosasiz. Sotar yash. Ramiz Zakirovnaqa. Ramiz Zakirov, sizda da Ramiz Zakirov. Sizda Ramiz Zakirov. Bor edi, mening ikki varianti Bunda boshimda. ikisi de yaqin, ikisinde Ramiz Zakirov. Yaşa to'xtalishning zastavkasi. To'xtang, siz Ramiz Zakirovning boshqa jiralarni bilasizmi? Yo'q. Ramil, ashullanma. Bizga yoshroq kelarga edi. Birga nol. Ersiz bokshachilar olg'a chiqdi. Sina olib. Şulay bo'lsin deb berdim. Mumkin deb berdim senga. Bekten şefleri, totar yeşleri. Alırab barabız, birga biz buldurabız.
Bu бүләк булды аларга. Bu бүләк булды. Берсен әйткәндә, Зульфия, Адель, Наиләнең исеме тәрҗемә ителә бүләк. Менә бу сезгә чын Наиләдән бүләк. Икенче композицияны тыңлыйбыз. Әзер булыгыз. Стоп. Әйдә, әйтеп карыйбыз. Әйе. Cevap ne diyorsun? Әйдә, хор белән Әйдә, бергәләп. Бергәләп. Өч, 1, унбиш. 2, 3. Малай на белом барсе. Ничек әле ул? Малай на белом барсе. Малайнан белән барсы. Сәкинә білді менә. Bu әрсіз булды инде чистой. Дөрес. Бит cevap. Әйе. Кем җырлый? Лейна. Лейна апай, шулай ма? апа җырлый әлеге җырны. Кабул ителде. Дөрес җавап булганда мин сезнең фикерегезне тыңлап та торам инде. Әйдәгез. Сәкинә җырлый. Сәкинә җырлый. Сәкинә. Ayda, hadi. Кажется, мне принцем на коне, малый на белом барсе, малый на белом барсе. Кажется, мне принцем на коне, малый на белом барсе, малый на белом барсе. Кажется, мне принцем на коне, малый на белом барсе, малый на белом барсе. Кажется, мне принцем на коне. Өченче композицияны тыңлыйбыз. Әйттек. Балалар җыры. Балалар җыры. Балашак. Aşağı işittiniz. Aşağıya aday. Yok. Әйдәгез, мин сезгә пантомималар рәвешендә күрсәтәм. Bastılar. Ага. Tereze açtın sineyimi. Әйе. Tıp bite eri tamşılar. Әйдә башына. Яз. Yaz yüzde Tereze. terezene açtılar. Tıp bite eri tamşılar. Tıp. Күзләр чагыла. Anlar bulaydı. Бу җирен беркем белми. Yaz jide, terezeni açtılar. Tıp bir de eri Тамчылар. Oo. Давай. Адель, яз ул шәшү вакыты. Димәк, İyi. исәп 2-гә 1. Әйдәгез, күп калмады. Сезнең әле 2 мөмкинлек бар. Хәзер без шулар 2 мөмкинлекне беренчесен тыңлыйбыз. Стоп. Ага. İntuğan tıktığın. И туган тел, и матур тел. Бит түгел. Nişik seçtin? Тыңлыйбызмы? Bizim әйе тыңлайбыз. Икегезгә дә тагын бер мөмкинлек. Әйбәтләп тыңлау. Стоп. Түгелме? Adı benim bilen o tege İrat şekilli ahırda sözünü aytıp koya. Әйдә, сез баштан сорагыз Аделдән. Ярый mı? Әйе, ага. Bizning cevap bas kızım әпипе. Димәк, дөрес җавапны тыңлыйбыз. Hadi, hadi. Бас кызым әпипә, син басмасаң мин басам. Бас кызым әпипә, син басмасаң мин басам. Синең баскан үзләреңә Min de giderim basam. Senin baskan üzerine min de giderim basam. исәп эшкә. Хәерле кич. Исәнмесез? Ярар, мин Әйдәгез, исәпләр бит, алар бит ахырда гомумләшә.
Шуңа Бәлки күрә узып китерләр. бәлки аннары узып та китерләр. Әлегә исәп, әлеге турда эшкә бер, шуңа күрә тагын берне алырга мөмкинчелек бар. Тыңлыйбыз соңгы җырны. Ага, менә бит. Мин беләм. Сафина, син дә беләсеңме? Беләсеңме? Мин әйтәм. Ну, минемчә хәзер ул дөрес җавап яңгыраяшак, һәм ул җырлаячак әлеге җырны. Алтын, алтын. Мин алтын, Татарка. матур чәчәк. Алтын, алтын. Мин алтын матур чәчәк. Шул Мин гына сүзне беләм. алтын, аннар алтын. Мин алтын матур чәчәк. Әйе. Аннар Алтын, алтын. Мин алтын, алтын. Алтын. Сәкинә кебек алтын, матур чәчәк. Алтын. әлеге турда исәп эшкә 2 булды, ә инде гомум исәп ул да булса 4-кә 3 җәмәгать. Ярар, эш. Ә без 3нче турга күчәбез. Опа. Üçüncü тур иң дәһшәтле турларның берсе. Монда команданың бер әгъзасы колакчаннар кия, һәм инде икенчесе экранда барлыкка килгән җыр исемнәрен аңа аңлатырга тиеш була. Аларда бары тик 60 секунд, ягъни 1 минут вакыт бар. Шул 1 минут эчендә күпме өлгерәсез белергә, шул хәтле бал сезгә язылачак. Димәк, беренче башлый безнең яшьләр тукталышы һәм шаян балалар. Яшьләр һәм балалар командасы. Әзерме? Алайса, колакчаннарны киялысыз, колакчаннарны әйдәгез. Без сезгә анда матур гына музыкалар әзерләдек. Ком! Ком! Ком? Әйе! Кем сәгате? Кем сәгате? Сәгате. Ком сәгате. Кем сәгате? Бер. Су буйлап. Су буйлап. Су буйлап. 2. Талы. 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 Күрсәт. Талы. Нәрсә? Талы. Сары? Талы. Сарык? Талы. Салкын балык? Алтын балык? Талы. Haydi dersi dinle. Дальше. Сарык. Нәрсә? Дальше давай, дальше. Алтын алма. Алтын алма. Капка? Алтын алма. Алтын алма? Iş bitti. Vakit tamam. Aferin sizge. İş bit, değil mi? Aferin sizge. Demek biz ersiz bakşaşılara kuşayız. Aydagi sizning shirat. Navbat kelib jetdi. Kulakşanlarda hozir biz iskitkich motor muzika qo'yamiz sizga. Boshladik. Kubelek. Kubelek? Bir. Bo'ldimi kubelek? Bo'ldi, ayi. Aha. Ay bulbulum. Ay bulbulum. Ay bulbulum. Ay bul. Aybolum. 2. G'aliga boramali. G'aliga boramalı. Halike? G'aliga. Tamam buraya. G'aliga boramalı. Halike? G'aliga. Halike boram ali. İş. Vaqt o'tgandir endi уже. Quyoshli yil. Quyoshli il. Anası. Tamir. Quyoshli. Vaqt tamam. Demak, Küçük bulursan nasıl? ish bal quyoshli yil edi. Biz bugun quyoshli yil bizning yil. Bildingizmi? Endi do'stlar, ish jırni siz bildingiz. Ish jırni siz bildingiz. Bir iskitga jırni siz tingladingiz. 1 minut davomida siz onardan da matbuot jırni siz tingladingiz. Biz tinglamadik qancha qarshi ham endi bolalar aferin sizga. Bo'ldirdingiz. Mana Шаянтыбыда менә шундый балалар үсеп килә бездә ичмасам. Һәм инде әлеге тур
искиткеч тигез барды, һәм инде исәптә эшкә эш, гомуми исәпне без берничә мизгелдән беләчәкбез. Димәк, исәп 7-гә 6 һәм инде гомумән бакчачыларның дошманнары ул әрләннәр, ләкин бу очракта алар дуслашып җиңү яуладылар. Җыр булсын күңелдә, һәр вакыт сезгә җыр юлдаш булсын. Яхшы кәефләр һәм һәр вакыт яшь булып калыгыз. Тыймә тапшыруы сезнең белән сау булаша. Сау булыгыз!